Uskoro. Ciganin Rom iz Češke. On je čovek robot. I bez simpatija i bez empatije. Svima 2 žile po debelom mesu. Ali je lako suditi, a teško je ući u kožu tih ljudi. Nisam kriv za tvoju smrt. Samo radim svoj posao. Većinom su ih ubijali bajonetima ili žive spaljivali. Njihova socijalistička revolucija se brzo pomešala sa idejama protivpravnog sticanja materijalnog bogatstva. O čemu priča? Ma stalno priča o nekom Miltonu, hoće da ga prevede. Zapečaćene sudbine. Uskoro na Prvom programu Radio Televizije Vojvodine.